kwithoto enkulu namhlanje kuseni sisithwehlela khona lithita daily bread litha nemxoxa kaNkulunkulu prophet Dula Matimono kaSafa isitule embekelweni lakujiya khona emakhumbi thatheleke bonke abantu labagulayo laseprophetic nedinginga ngavalwa ngaloywa namsindwe ekhaya emsebenzini abangifune kungibuka prophetic kumile kubuya sesimba lela ukhona umqotsho kaNkulunkulu thatheleke bonke abantu lapha embekelweni ngilesithathu ngomgqibelo ekuseni nga11 isikhathi ngiphathela umnikelo nga150 emalangeni bese wethu ukuchazela ukukhulekela prophet prophet kusile ngasiphe nawo babukeli sinkwa semihla ngemihla Molo ngiyabonga mabrother kakhulu egameni lika Jesu Kristu ngibukela wami lohloniphile lapha ekhaya la ngibukela khona ngabe usekhaya usebusiness lapho ngabe ukuphi nakuphi lapho nje ngibukela ngabe uvakashile ungeshaya kwaleli egameni lenkosi ngicela ethi ihlobo takho ngoba siza malangeni amakhulu emalanga akhisima umuntu uyahamba lo miso ayengana uyavakashelwa nje malanga baloyila ngemalanga elisando ngemalanga ekuhlangana kwemindeni ngemalanga futhi ekubuyisana my God kujaba bakhaya bakabela bashayana nakanye ekhazini ngemnyama kepha lo Khisimusi langa lakhona khona ngosabe sihlangana khona simndeni sibuyisane sithi sesiyareconcile elana emanti egameni levakala asicela futhi omkhulu sibukele indzaba si-unpack lenzaba yaKhisimusi egameni lika Jesu ukuthi lo Khisimusi kahle kahle yini lesikhuluma ngaye khuluma ngaye leli sihlangane njalo Khisimusi leli itholanga lifuna ukuthi kubhakete imoto ngeqimete injini siyawucelebrate lela ngoba ngoba Khisimusi kahle kahle bababona kahle umhlaba wonke jonke inkapho letiyavala kuthiwa siyocelebrate Khisimusi egameni lokukhomba ukuthi kunemandla namakhulu kakhulu umqoka lobukhulu kakhulu la kulelanga la Khisimusi egameni lika Jesu so lelanga la Khisimusi my brother siyaqhubeka lilanga lakhona khona emakholwa acelebrate langa lensinziso ngoba acelebrate salvation egameni ngoba moloyi lenzaba yaKhisimusi akusiyo nje ukuthi sidle kudla kuphela sinathe tshwala esihlangane but kunemandla noma kunomqoka abalangani egameni it's why we celebrate salvation celebrate insinziso sifundzele futhi omkhulu eBhayibheli bangaze bathi ngiyaqabangela nje egameni lenkosi Mateyu number 1 verse number 21 egameni lika Jesu Matthew 1 verse 21 futhi kanjena yes Maria utawutala indvodzana manje ethelibita usinguJesu kanti Jesu gama lakhe ngoba nguye lo uyawusinzisa abantu bakhe etonweni tabo lenzaba molo iBhayibheli lithi kukhona umuntu noNkulunkulu bebehlukanisiwe bahlukaniswa ngoba moloyi emkhathini umuntu noNkulunkulu kuneburial ekhona idalwa so moloyi soke manje kufike moloyi kwamsinzisa empilweni emhlabeni noma kudala kwakhe awuletha uhlangana kwemuntu awuletha isalvation emhlabeni egameni likaJesu uzobhala ngoba udawudala imali udala indvodza letaba ngumsinzi webantu bonke egameni likaJesu lithi manje manje asikhulume lenzaba lisithi lapha ekhaya lapho sibukela khona ngabe usuka khona wathi ekhaya uyaKhisimusi ungakhohlwa lokuthi umqobo elakale akushi ngekuhlangana kwemindeni kepha izawuthi ukukhumbula nasipho semusa my God lakho ngekudalwa kwemnyama kwaJesu Kristu osiyami nzemolo Christmas is not just about his birth but about why he was born wadalelwani moloyi lapha celebrate lokuthi udelo lapha celebrate the mission yekudala kwakhe Kristu so i-mission yakhe noma i-purpose yekudalwa kwakhe it was to bring salvation kuletha insinziso etimpilweni zabantu ngoba moloyi without salvation Christmas become an empty celebration so ngaphandle moloyi kwensinziso Christmas is just a useless day a useless holiday lebunatha tshwala lebudakwa nje lebudina so when there is salvation must celebrate yena asefa wasinzisa umhlaba now there is a meaningful celebration of the day Christmas liba nesisilo my God
my brother indzaba ithi konke sibandla bakhona khona makhala bakhona khona bangakhanyiseleka lokuthi yini bumqoka balenhlanganeni bani celebrate kanjani egameni likaJesu Kristu. So lenza bamuloyi ye celebration ya Christmas. People must celebrate it baku worship so mfana ukuthi ngolo Christmas brings a call to worship egameni lo namhlanje bekhona hlanganani ngidumisa uNkulunkulu hlanganani ngikubonga uNkulunkulu hlanganani ngiphakamisa uNkulunkulu hlanganani ngiphamisa umthandazo lwakhe yendibilo hayi nginatha tshwa hayi khona no hayi ngikuteka indzaba ngikuteka amagama lilanga lethando leli lilanga lenjabulo kuyavakala ngibiyisana kwebantu ngoba Kristu yena waba nesibambiso sembuyisana komufi azizi iBhayibheli munye umlamleli akazizi wemuntu naNkulunkulu kepha loyo ngumuntu Kristu Jesu. So now let's ithi masakhona Kristu kuba khona ukubuyisana. So people must celebrate this day with the worship yamdumisa bamphakamisa uNkulunkulu. Kuyavakala After my brother reading verse Amos Luke number 2 verse number 13 Amos Luke number 2 verse number 13 egameni likaJesu Kristu bantu abamdumisa uNkulunkulu bantu worship nokumdumisa. Look at 2 verse 13 kanje na masinyane kwabonakala lengelosi inesiqumbi lesikhulu setingelosi yasezulwini sihlabelela sidumisa uNkulunkulu sithi akube bukhosi kuNkulunkulu kulelisetulu kakhulu nekuthula emhlabeni kubantu labathokotelwa nguye. LeBhayibheli my brother lithi ekubeni adalwe egameni likaJesu LeBhayibheli lithi kuthiwa wadalwa emkhombeni wezinkomo lithi LeBhayibheli butho omkhulu bathi basebuke nokudalwa kwalengwenyama basebonakala ingelosi ngakho siqulu esikhulu kakhulu sethi ingelosi elikudumiswa kuphela kuhlabelelwa Makudalwa kwengwenyama yesizwe sakwaJuda. Celebration. It was a celebration. Letingelosi ngolei batingateki tindzaba batingahleba ntodwa Nkosi yami batingateki bafana batingatsi tshwala batibonga celebrate kube bukhosi lokuNkulunkulu akube bukhosi uNkulunkulu kulesetulu kakhulu mighty Jesus nekuthula emhlabeni kubantu abathokotelwa nguye. Angase kayiva ingoma ihlabela kanjena labahlabeleli. Nkosi yami ngicala uNkulunkulu kucala lithi leBhayibheli ke Nkosi yami bebamdumisa kuthiwa bebambeka phakanyiswa ngoba bekutela umuntu lomkhulu lodaba ngomsindisi wemhlaba wonke Nkosi yami so lokuthi lo enemazulu lombala ngekutela kwengwenyama akala asayakhothaya bayamdumisa mphakamulu basi besini singahlala esingamdumisi uNkulunkulu lokukhosela ngamazulu sikhethe kebhare sikhethe etshwaleni ngiyabona nje lapho sisilapho ulungiselele nemalanjani akho ekuyakuvula Christmas ka-boyfriend. That is not the point. That is not the point. Point ya Christmas ngiyabona ulungiselele nemali uyibhakile msi enake kuthenga tshwala. That is not the point. Jesu Kristu ngiyabona ulungiselele nemangani bakho ngiyabona lokuthi ngiyahamba ngiye South Africa ngiyawugilatika. That is not the point. Egameni likaJesu kepha indzaba yaKhisimusi ilanga lensinziso nathi umuntu noma ngabe bekayigwadla emnyakeni ophekayo kanti inqondo manje aqabange kahle abuyisane naNkulunkulu noma ngabe bekasizakwa emnyakeni ophekayo kanti inqondo manje abuyisane naNkulunkulu. Egameni likaJesu Kristu Nkosi yami my brother Moloyi ngiyethemba ukuthi ekhaya umbukeli le message yafinyelela emadlebeni akhe itayishintsha impilo yakho egameni likaJesu Kristu. Ngizike uNkulunkulu uhonorishwa ngecelebration egameni lenkosi nekumbonga emandla nelithando lwakhe lifasilethele indodana yakhe asithandaze futhi egameni likaJesu. Ngicela sibonga ukukhuluma nathi nembukeli lapha ekhaya ukhuluma inkosi esevakahle egameni likaJesu Kristu ukuthi lelanga la Christmas langa lemqoka nakangaka siyemukela uNkulunkulu ngekubonga isizwe yethu simangalise nembukela lapha ekhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
babe siyakubonga liyaphila live la uNkulunkulu namhla lapho ekhaya sawuyathi ukuthi lelanga leli tingelosi tathumisa tabonga besini ke thina la nto kuchazela angikwathi ukuthi ushaye ngisiphi isimo angineza bathi bese bakhumbule bathini bathakathi ngeke ucetha lo mnyaka uphelile umendvo ngeke ucetha lo mnyaka icontract emsebenzini iphelile awade abantu abadala ngayisikweni kungenteka ucetha lo mnyaka unembiko lomubi lo uphethe esandleni we diagnosis ye cancer la nto kuchaza ukhona uNkulunkulu umprofeti uNkulunkulu uthazela bonke abantu njalo ngalesithathu nangemgcibelo yebo nga11 lapha imbhekelo nakujika amakhumbi utangiphathela umnikelo qala 50 malanga ngiyayitolo ngwele wathi isimo sakho bebese nayi ngikuthi angidawusichazele nganang 31 December kuThuba kweminyaka sentani espiritual life wayishaya bona wayishaya isikhongosini manje wamkhumbuta ngaphose ngakho yambukeni lapha embekelweni espiritual life prophetic church mhla ka31 na December lenyanga lephena kwekamela lenkosi sinenkunguthela lenkulu kakhulu crossover sinenkunguthela ye crossover ama ke busuku bonke uNkulunkulu sithi ke manje we are crossing over to possess ekamela lenkosi siyewena silanza konke kwethu lokwetshona madini silanza konke kwethu lokwetshona ebuthakathi edibibeni tethu ngabe ushado wakho ulahlekile lophela kepha ngizihlanganyela nathi kulo 31 December siwulaka nje 31 siyawulaza yakho ethiwa kepha 31 siyawulaza umshado wakho ethiwa kepha 31 siyawulaza inkosi yami asibe sonke your life shall never be the same again my God siyabonga kuwe bese